Malipayon nga pag-abot. Malipayon means happy and pag-abot is arrival, so welcome or happy arrival. Malipayon nga pag-abot. Kumusta? How are you? Kumusta? Maayo man. I'm good. Maayo man. Maayong adlaw. Good day. Maayong adlaw. Maayong aga. Good morning. Maayong aga. Maayong udto. Good noon. Maayong udto. Maayong hapon. Good afternoon. Maayong hapon. Maayong gabi. Good evening. Maayong gabi. Ano ang ngalan mo? What's your name? Ano ang ngalan mo? Ako si Pedro. My name is Pedro. Ako si Pedro. Taga-diin ka? Where are you from? Taga-diin ka? Pwede makapangayo sang bulig? Can I ask for help? Pwede makapangayo sang bulig? Pasensya or pasaylo, that means I'm sorry. Pasensya gid or pasaylo gid, I'm really sorry. Pasensya, pasaylo. Sadiin or sadiin ang tindahan. Where or where's the market? Sadiin, sadiin ang tindahan. Sadiin ako manaog. Where do I alight or where do I get off? Sadiin ako manaog. Sadiin ini pakadto. Where is this going? Sadiin ini pakadto. Sadiin ka makadto. Where are you going? Sadiin ka makadto. Paano? How? Paano? Para or diri lang ako. It means I'll get off here or I'll alight here. Para or diri lang ako or diri lang. Tagpila ang pamasahe. How much is the fare? Tagpila ang pamasahe. Wala ako kabalo. I don't know. Wala ako kabalo. Tagbalay. Is anyone there or is anyone home? Tagbalay. Mabakal. I'll buy. Mabakal. Mabakal ako. Mabakal ako sang tinapay. I'll buy a bread. Mabakal ako sang tinapay. Tagpila ini, tagpila ina. How much is this or how much is that? Tagpila ini, tagpila ina. Pila ini tanan, how much is all of this or how much is everything? Pila ini tanan, ini ang akon baklon. I will buy this, or you can also say, ina ang akon baklon. I will buy that. Ari ang akon bayad. Here's my payment. Ari ang akon bayad. Pwede makaayo. Can I ask for a discount? Pwede makaayo. Pili lang. Just choose or just pick. Pili lang. Makaon na kita. Let's eat. Makaon na kita. Nagutom na ako. I'm hungry already. I'm already hungry. Nagutom na ako. Gusto ko na magkaon. I want to eat already. Gusto ko na magkaon. Mga muyo anay kita. Let's pray first. Mga muyo anay kita. Sa diin pwede makapungko? Where can I sit? Sa diin pwede makapungko? Manamit gid. It's really delicious. Manamit gid. Or you can just say manamit. It means delicious. Manamit, manamit gid. Kaon ka pa. You eat more or you eat some more. Kaon ka pa. Busog na ako. I'm already full. Busog na ako. Mapuli na ako. I'm going home. Mapuli na ako. Or the contraction of this is mapuli na ko. Sa sunod liwat. Until next time or next time again. Sa sunod liwat. Halong pirmi. Take care always. Halong pirmi.